Pozdrav narode, dobrodošli u novi video. Pre samog početka klipa ostavite like, share i subscribe na kanal. Stisnite to crveno dugme na donjem desnom uglu, prati, pretplati se ili subscribe. U današnjem videu vidjet ćete prvo košenje deteline u 2025. godini. Kao što već rekao, danas smo počeli da kosimo detelinu. Danas je 19. maj, čini mi se, nisam siguran. Malo smo kasnili, trebali smo ranije. Mi smo planirali odmah posle Đurđevdana, tačnije posle 6. maja, ali kiša nas je poremetila. Tačnije, jedan dan pada, drugi dan ne pada i tako dalje. Tako da nismo mogli pre da pokosimo. Detelina je baš porasla i polegla je. I vidite, ima i maka po njivi. Tako da bit će ovdje bala baš dosta. Vidite. Stvarno je detelina gusta, Bože sačuvaj. Tu je naša Gaspar dokusačica koja radi odličan posao. Ide Gaspar do života. A ja odo kući, polo vola.
ostavite like, share i subscribe na kanal.